waswa yasa na ya mwana na ya wa mutheru abalamu amweati anawu mena mani kwa Mose na maathani methikisye asu Eli Wiesel ulawa ithayo mwaka wa 1926 kubika mwaka wa 2016 na wai musindi kwa Nobel mwaka wa 1983 eanie na thina wai mwingi muno miaka 15 ni makwatiwe matwa wa jela ya kivulanio ya Auschwitz na makilie mabika oru mwitwe nyama inyama wa ndoto syake cia balana takito kwisua ena ile ni masakuwe tangombo na matwa Buchenwald German na ile adui yaku Eli Wiesel ni wavitie na adhani askali ma Amerika mwaka wa 1945 na atwa wa Ufaransa akasome itinani wasioki Amerika na atwa ana nani wasomeza masomo maui na kutetea haki siana ni wasomeza kana kitina cha unyama wandu ni umaitha munene muno wa muguo na mweleka wa wendo tikimena indi ni mwikalile wa kulea kuunga andu alangi ainena iulu wa maumisye ma kulea kuunga andu alangi mwaka wa 1999 kuya White House aisye ni laisi muno kusisya ute ni kana athini maikatho kwanye miwango misio ya maisha maitu ni undu wi mino ulikilila wo na thina cia andu alangi uni wo thavu ya kulea kuunga mundu ula ungi ithika thavu ya kulea kutethia kuona muthini atevata maisha make matemaana na thina wake utekielelo muthini atalikata utego na kou no tuekanenekana ake kuyikaninza kakayika mgungwa wa siasa akaendea na kunyamaya jela mundu ute nyumba akaendea na kuyiwa ni mbua akomete nza kana kana keje ithekani nyinya kana omwini ututhokete tukalea kwenda kumanya eya chau kulea kuunga andu alangi ni thavu na ni ukuno Wiesel aisye woni waka indi kuthesya mundu ula ungi na kumya ute ni kumua undu usu wa mundu mwi na ngothi bewa Eli Wiesel Yesu ayawetie misyo ya kulea kuunga andu alangi asyati mundu umwe wai muthii ni wethia wana mawatanu maingi kila muthenya mwathani Amos aisye muthii uyu akomea ukomo wa mayo manzo na kwikotea kitandani avunite nyama ciatu tena tula tunutwa malondu athilulukitwe ni mbuki aka na mbathi cia ndita ni kana apateto na vai muthini weta wala sana wekala muviani kwake aiyika na ausiwe ni itau mwene wake aiyita wekaniwe na thina Yesu Kristo ni wendete siathi ni wendete undukula kwimaya na kwa kitumi kiu ndanene ya motani alamu biyu wethia wanamo anene ye mwikalile wake wa kulea kuvocha muthini uyu weta wala sana ula wekala muviani kwake akulia no waya muthocha o makaisania muthi nda muthocha nivo endie limakie muthi akua atwawa nthi ya unyama pala ona wataiboneka ilogoto yake igu na kila salo akua ni alaika atwawa kithuini cha Abalaamu na vau nivo muthi wambiie kuthina na ambia kuvoya na atagwa kanave itwikuye nene katikati wake na Lazaro
ayasya keka ni wesi no wesi kana ekuyo luwanthi aina mautano maingi na kila salo akwete kunyama. Mose, Amosi na athani angi aingi nimakanitie ana Maisiraeli muno yulu wa mwikalile wa muthemba uyu itwika yiji yaanitie mwakine na itune yolota itwiku yila tusauvitie ya kuvathakanasya athwi na nja anene na anini ala eanie na ala mate eanie ala mena wima wa mwii na ala awawu ala mena misie na ala matai. Biblia yambiiye na wendo ngai yaisye tumbe imundu tumbe isienu ndaasya ningumba mundu kana ningumba sienu na ila wombie mundu na muvugano wake mwene omituki asya ati ti usea mundu ekala eweka ningumombia mutethesya mwaili wowu unyanya winthakamene yitu unyanya winthini wa DNA yaitu ya kithai mwikalile witu tandu na ata kanisa ni wangwatanio na kutumikiana kama mutha mamwe umwe na muthia witu ni kukomana na ngai na alangi mbokani nene kuya itune kulea kuunga andu alangi ni kulea kuona ngai nthini wo na otau kulea kwiyona nthini wa umundu wo kila kithukangu ona ni kulea kitutia cha ngai nthini witu tuombiwe twendane mutheu Catherine wa Siena aisye ngai ayatonya okutumba otwitoetie indi atumbie tutielie ni kana atutethanasye kusauvya matwiku katikati waitu na andu alangi uimatenga ameoka ni kututenga onaitu twithonga wodini ya uweka na vune mwakini bewa tutenafya muthui wa isomo yitu abitila muviani kwake kila muthenya indi asomete kulea kuunganja talasana avangati wo amete yethina atethwe ni andumo atethwe ni sirikali kana atethwe ni kanisa kiu cha mulindile metho na alika atanyuke mali ena anyanyae ala mai ati mswani leo niguo watuma Amosi athani yonthe kuvikia Yesu maumika muno ngoni indi tuyailite kwikalau Paulo atavya Timotheo nditonzeo amwiati ta mundu wa ngai ithi wanaulungalu kikio cha ngai mwikio wendo umisio na winyithio na tima asika umeuka matawani mutheu Paulo enda akristo onthe methiwe na mwikio na wendo nake Yesu atutavisye tumasuvie athini tueke yukulia wila kuolela muthiniva mumuviani kwake ikulio ni ati ni wanthokisye na utani na wanthocha mesani kwake munyanya wa ngai mwene utonyi wonthe ni akusuvie na kuwathima kwa sitwa ya Asa na ya Mwana na ya Roho Mutheu.